Riri bururi werekeire githurano kinene, atongoria mwanya mwanya ni moritie a Kenya kuthingata thayo. Mwandiki munene wa kiama kia aruti wira guku bururi-ini Francis Atwoli ni umwe wa atongoria aria meyumiritie na kuria muingi ukagacirithia thayo. Atwoli ni oritie muingi gutigirira ni warumirira watho wa ithurano, akiuga hatire bata wa guikara ceceni-ini cia wikia wa kura riria mundu arikia guikia kura yake. Piga kura yako, rudi nyumbani. Na nataka kuwaomba viongozi, kama mtakaposhindwa, yeyote atakayeshindwa akubali na tusilete mzozo. Ona kuhanora uguo ni ugite aria marahuranira ituru itiganite mari na wiyathi wa gutwara mateta mao mbere ya igoti agikorwo matikaiganira na maumirira ma ithurano. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wandurwa.